Reka tubahe ikaze inshuti mukurikiye ibiganiro byacu kuri channel yacu Umubanji TV. Tunaronereho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese bakunzi bacu. Aho bamwe ari mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe n'imigabane y'isi buri mwe wese aherereyemo. Aho turi na kabiri ku minsi 3 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu ni wa mwanya rero mumenyereye tubagezaho update y'amakuru yacu avugwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse rimwe na rimwe tubabwira hanze y'imipaka ya Kongo, muri Afrika ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika. Ariko amakuru yacu yo muri iki gitondo araza kwibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye bigize Kongo. Reka rero tubagezeho ingingo z'ingenzi z'iyi update tugiye kubagezaho muri aka kanya. Nuko turi buhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turagaruka ku myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma, ndetse tugaruke no kuzayiranze iyo myigaragambyo. Turababwira ku M23 yatangaje, umuvugizi wa M23 yatangaje ibintu bitandukanye turi buze kubagezaho muri update yacu. Naho Kinshasa guhera ku munsi w'ejo havuzwe impfu z'abantu muri gereza ya Makala Kinshasa, aho abantu bagerageje gusohoka bahunga hagapfa abantu kugeza ubu ngubu bataravugwaho rumwe, aho bavuga ko hapfuye abantu benshi. Turaza kugaruka ku mibare igenda itangazwa n'abantu mu buri kanya, aho bagenda bavuga ku mibare y'abantu bapfuye. Reka nanone tubagezeho andi makuru avugwa muri Nord Kivu mu bindi bice bitandukanye. Turaja muri Beni tubabwire uko byifashe. Turagaruka ku myigaragambyo yindi yabaye mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi byayiranze. Turaja muri Beni. Muri Beni haravugwa inkuru zitandukanye zihavugwa, ndetse no muri Matadi. Maire de la ville wa Matadi yatangaje amagambo atandukanye, aho hari ibyo yisabiye abarimu bamaze igihe badahembwa. Muri Sud Kivu haravugwa inkuru zitandukanye, aho tujya kubagezaho amakuru avugwa muri teritwari ya Uvira, teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. Haravugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukana. Nanone reka bakunzi bacu tubibutse kubakurikiye iyi channel yacu ariyo nshuro ya mbere, mwakanda subscribe mugakora share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo buboroheye. Reka rero tujye muri update yacu, aho duhera ku myigaragambyo karundura yabereye mu mujyi wa Goma. Iyi myigaragambyo yari imaze igihe yiteguwe cyane no ku ruhande rw'abaturage bo mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturage baturiye umujyi wa Goma. Bari bamaze igihe kigera ku minsi 5 bategura iyo myigaragambyo. Rero ku munsi w'ejo nibwo yatangiye, itangira mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Goma. Muri iyi myigaragambyo hanakozwe n'umuhango wo gushingura abantu basaga 200 bitirira M23 ko ariyo yabishe. Ariko amakuru twabashije kumenya nuko aba bantu bishwe n'ingabo, ari ingabo za FARDC zaguye ku rugamba mu bice bitandukanye hariya muri Nord Kivu. Ariko kubera za propaganda za leta bavyise ko ngo ari impunzi zaguye mu makambi atandukanye ari mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse n'abandi bavuga ko baguye mu mujyi wa Goma
bakabyitirira M23. Ikindi kandi cyatangaje abantu muri uyu muhango, hari haje ngo abaminisitiri bavuye Kinshasa kuza gushingura aba bantu, ariko icyatangaje abaturage n'icyababaje ngo bashinguye imirambo 5 baracika bati imirambo batayishinguye. Amwe mu makuru dukesha abari muri iyo myigaragambyo bari bafite agahinda kenshi, bababaye bavuga ko bitangaje cyane. Ati biratangaje aho umuminisitiri ava Kinshasa ngo aje gushingura, yarangiza agasiga ataye imirambo atayishinguye. Ati neza ibi biragaragaza tudashidikanya ko iyi ntambara leta yishigikiye, ndetse ari na bizinesi bakoze kugira ngo babibonemo inyungu. Ati ibi leta ikoze bikozwe n'abaminisitiri bari bayoboye kino gikorwa bakabita bakagenda. Ibi ni ibigaragaza ko zino ntambara baziri inyuma. Ati ikindi bagarutseho ni kuri guverineri wa Nord Kivu General Major Bwana Peter Chiromwami, bamuvuze naho ibintu bikomeye. Ati biratangaje kuba haje n'abaminisitiri, ndigera agaragara muri uyu muhango wo gushingura aba bantu bita ko baguye mu nkambi, barasiwe mu makambi ya za Mugunga, ndetse n'abandi barasiwe hariya mu mujyi wa Goma. Reka rero tuje ku rwandiko cyangwa se ku itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa AFC mu bya politiki Bwana Lawrence Kanyuka. Yatangaje amagambo akomeye, avuze ko leta ya Kongo hamwe na FDLR ndetse na Wazalendo na SADC aribo bakoze buriya bwicanyi bitirira M23. Ati biratangaje aho leta ikora amarorerwa ikabyitirira igisirikare cya M23. Ati ibi rero byakozwe na FDLR, bashaka uburyo icyaha bacambika M23. Aya namwe mu magambo make tubabwiye yatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki. Naho Kinshasa, ijoro ry'iyinga habayeho gusa no gucika gereza nkuru ya Kinshasa yitwa Makala. Mu mugwa mukuru Kinshasa hasenye urukuta rwubakiye iriya gereza ya Makala, bituma imfungwa nyinshi zisohoka zigerageza gucika. Aho leta yaje cyangwa se bari bacunze gereza, haje ingabo nyinshi na polisi zibarasamwa amasasu zirabica, aho haguye abantu benshi, umubare utarabasha kumenyekana. Haguye abantu benshi, niyo makuru atugeraho. Kuri iki cy'imfu z'abantu ntikivugwaho rumwe, aho bamwe bavuga ko hapfuye abantu 1000, abandi ati ni 100, abandi ati ni 200 irenga. Ariko ikigaragara nuko hapfuye umubare w'abapfuye uri hejuru cyane. Ibi inkuru dukesha bamwe bari mu mugwa mukuru Kinshasa, nuko bigaragara ko ingabo za FARDC zajanye amamodokari y'amakamyo zigerageza guhungisha iyi mirambo, ariko haza kugaragara ko abapfuye ari bake. Ariko ikigaragara nuko abaguye muri iyo mirwano bari benshi cyane, umubare ari mwinshi kuba hasize ubuzima. Naho andi makuru avugwa hariya mu mujyi wa Goma, kugeza ubu murambabarira mugwa mukuru wa Kinshasa, kugeza ubu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaco iratangaza kubijanye n'iriya myigaragambyo cyangwa se kubijanye na ziriya mfu z'abantu amagana yabereye muri gereza nkuru ya Kinshasa. Reka tuje mu nkuru z'abigaragambya, ariko ku ruhande rw'abarimu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku barimu bimaze igihe badahembwa. Imyigaragambyo yarakomeje mu mugwa mukuru Kinshasa, ariko bo ntibagiye mu mihanda.
Minisitiri w'intebe Madame Judith Suminwa yatangaje ko amashuri afungura ku munsi w'ejo ku mugaragaro, ariko haba mu murwa mukuru wa Kinshasa nta na hamwe babashije gufungura amashuri. Amwe mu mashuri atandukanye mu mujyi wa Kinshasa hafi ya hose amashuri ntiyatangiye. Reka tujye muri Matadi. Muri Matadi, maire de la ville wa Matadi yagize ibyo atangariza abarimu. Yabwiye abarimu ati mwihangane mukore inshingano zanyu, nubwo tuzi imbogamizi zo kudahembwa mufite, ariko mwihangane akazi kanyu mugakore neza, mukunde igihugu, mukore akazi kanyu, tuzabarebera, imishahara yanyu izabageraho, atari ko rwose mugire ishaka ry'igihugu, mwitange, mugomeze, mwihangane, mugerageze kugira ngo mufashe abana. Aho muri Matadi naho amakuru atugeraho aremeza ko amashuri ataratangira. Naho muri Beni nuko mu bice bitandukanye nka za Bunia amashuri ataratangira. Mu gace ka Kabanyalikilo hakomeje kubera imirwano ikomeye, bituma ibigo biberamo cyangwa se ibigo by'amashuri bya hariya bifunze ari amezi abiri, birimo impunzi. Ati bikaba bigoye kugira ngo impunzi z'ahangaha zibe zavamo kubera ibitero bimaze iminsi bihaba z'inyeshyamba za Kodeko n'izindi ziri hariya zihamaze igihe. Ati biragoye ko amashuri yatangira hariya muri Beni. Reka tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka haravugwa impfu z'abantu batatu. Abantu baguye muri Baraka bazize amakimbirane y'amasambu. Famiye y'umugore n'umwana ko ari batatu baraye batemaguwe n'abantu, aho bari bafite imanza bapfa ibya amataka. Amakuru atugeraho asa n'atangaje cyane nuko hariya hari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izindi nzego za leta. Mu bagiye gukora iperereza kuri by'uru rupfu hagiye ingabo za Yakutumba, ibintu bitangaje rwose, aho hagenda inyeshyamba, hari inzego z'umutekano, inzego za politike n'inzego za gisirikare, ariko hakagenda umutwe w'inyeshyamba. Naho andi makuru tubeshuza ni amakuru yacicikanye avuga ko abagize twirwaneho bateye abo mu makariyeri hariya za Kigazura, ko habereye imirwano ngo twirwaneho yateye ba Mayimayi cyangwa se abaturage bo mu bwoko bw'Abembe n'Abafurero bagize ibice bitandukanye bya Turambo cyangwa se ibice bitandukanye bya Mibunda. Ayo makuru rwose ni ibihuha bidafite aho bihuriye n'ukuri. Nuko kugeza ubu nyine nta mirwano ihari, ahubwo bari muri procedure yo gushaka uburyo amoko yahoze aturanye hariya yasubirana. Reka update zacu z'uyu munsi